Banwan ra ia ka jingpha ha ka jinglong jerngam ka mariang bat kuntup ri ka jingim kimrat kimreng ka wedik sejuk bala pau sakmat bala tip kum ka Green Tech Foundation GTF Meghalaya India kalhiar September bhai ban penyar upur sam jong ka foundation. Ketika senjuk akan atri ujumang aja usan kalhiar ringkat ka jingtumu ban ajing pensothu bat hauro ia ka snat rikam jongka. Ya ka ba tip kum ka Green Tech Foundation ri bhai division. Swagata nakaliang chairman ke GTF Meghalaya India uba H Basiudor Nonglang luong bawatla kani kamdei ke seng percak sarkar ne pressure group rei ke don ki khap bala don ki jingsha ban ben ha ke jingsha penjulor kamariang bal kata ikimrat kimreng amban se ban mi shikmat ban yada na kabanta ka jongki inong kit kam ke GTF Ribhoi division ki kenthop yau president uba ba pentingan masli vice president uba don kupar lingdo nonglai secretary uba donal lingdo nonglai askan secretary kong larihun lapang treasurer bar finance uba don boklang dorphang divisional coordinator kong shantilang dingdo lembat sangut ki khot jongka bala pas khamru ki da jing pentian smai dau chairman ke GTF Meghalaya India Lasa hilang ha ka tege jing lang daga jingdon UAC Ribhoi district uba Eric Kevin dekhar kum kongsan bal badairu video ko umling block divisional social forestry division nongpo ba bijoy lingdo kum usimbot kongsan member district redressal commission East Khasi Hills district Dr. Maxwell lingdo secretary GTF Meghalaya India ba korbor lang simli lembat kiwi officer ba kinailam bala samro I husnam jigiru shimet bat ki kunhun ba mi shikmat ban tremon sobha baklam da ting ai ya ka jong kapor ban ban kho ik saudong sokun bat kumju bala mi shikmat ban yada ya ka mai mariang ha ka kerteng jong Green Tech Foundation Ka Green Tech Foundation nganong I kapharma ka ideology. Nrai namar ba kapor ka lingkot ka hulong pripat yu ithani ti sing prekam. Isa ni yung ini bangam ngimdai ki perso group ngimdai kita kisang mo ya ki ai nganong I pil kami issue ka bakta sisa ya kari berkejit beru ya ki cloud ki merak ki wa ngin pressure arsya ya ai bagi ki pressure. Kata ka diga thong ka dongi kum dekat tentang nganong ya pi ini isu nong kulam na ibarit ini iway barit na ibarit tapay nga nito isu nong laga pikin mau ka pamloy project kabawan po may gilya kilong kami na kinikitan ko rin bong at ay nang ikaran niya usun sa nag usit kisnutok katno tak uning jingkong uni uding pam tri pam oil pangini ya kwat lay ukta sipaw siya malaga pitong yung tu omlang siya katong ko siya ni yang mempercaya itu ke projek KUR jar KUR hadu pegiwan sitan met hayim jonga banwan kit ke pisau benterwa ngong ya kisawan office masya ini ap di pramumba ia lepat ni juong ya kini ki bernuat ngam ya tu hak ya bi bat haman program ngam juting bat ngam juburi bat haman bagi keren ya kino kimat hakali bat kejat beru jongi balai te kalau ni lasuan thun baik banyak kompromis lasu khot baik banyak deal banyak let punya kutai kani kejai beriu namanya ngena bat ong bakini ki beriu kidai mano kidai jongno kani karbi at kejai beriu ke jongni tentang bitep ngani ngam teng no kalau gini ki beriu tentang tong nimpak judon kata jing sabar ngam macam sabar set dari tentang bangi keren ya kum hanong film no repairs EIA wa umprak wa serpi bat sibon ki project wa suwan khopay yang ngi ginong yalam ni kuntai nritang tawai nga jupong ya ki para memaru nga jupong wong pai barwat ni rada pilalap ka ai kabaladon kata yong ha unong yalam jopi kum saman Green Tech Foundation penghiar sukino yang mentang balai namar ngadang nut bagam ba daki pau keli ngat bagai jupong bahaka thamri bhoiru kani menong ko khubor ko basai basnubha namar ngayu I kinong ilam mijong ni takasin ka baya season yan ka stage president nya yo ikon sama ay panong kumtu pi insa kini kisawut sanut kinong ilam mabaw ka office berajong Green Tech Foundation ngan ong yapi ay ka porsan rusnam kinsa long
inung yalam nama takat ham di poi iya ke jomi ngangan itu ya pi hakai sisni om tip syuk kita ki pun nombor na ini ya poi ai ba utang penyat tau khang ni snong ai ba uni la kelam terai dia ni ai ba uni la plastik magi ai ba utai ulaya ulaya putoi om jawa stu sini na ibarit tamai te hadu ibahe hadu kini isu ibahe lasuan petit lot yani tentang semua ritang kau ingin yo sebab balik di mana pun pai ba nama kepisan ya iya bagi ai ke jin trelang bagi Green Tech Foundation kata kadau kisawan penting kisawan ai jing tip but kisah one ban tentang offense lay in offense balik mo bari offense ba tang kat tu de yawan lang ba tang na GB ro merong ba tapi barewa offense ba sana ingin yo ubro la siya apply sa ba sa ko ingin ong iba kanu ke isu kanu kamat bat kanu kabati pai ba iwan fun yang ni let's say kinu yang GB mentangin IT betul ngatrai kandai ka voice ke baningkong kasur ke baningkong jong thi jong ka division ni boy yang ni bat la phimla su to tip hinong don kan man kuslai kadon the governing body jong Green Tech Foundation to do something about it. Hoy kata shisha kata nama lagi pekeleng saudam kami Mariam telah ut ka jiwat marwa ini samla mende almut ka ut ka kam nama balai bagi ki khon bendrio nimlong ki badakat nim tingkai hendere kalau mo ang iba course timli bai wanra ba kanti jong riu crowd jongi father of nation there is too much for everyone's need but very little for everyone's greed. Kadai kata ni kapapelong yangi kadai ka jingkwan mentoy jingkwan laha bat ka jimbang hok hakikam ka banile nama kata ka sa jot wa thai ni maniak juli e hot inde ban go jingkerman kumbala oli president jong kari boy division samla mashlik ba nidon ka ikhtiar kabalapan scam dengan Constitution of India ka Article 51 AG kabakren ba kadai ka fundamental duty jongi iway man protect man preserve ya ka natural environment jongi henry kumno pada mo kumno mat kasdang nanga napi ni barok iway nila ora ka jikalla lada mga mapi ya perkat unjo tikan wan shisha ka jikalla ka bakram kumbai ko dini tay na onne tahap sedang nani dengan itinan shisha hi kuman chupni nuksa hangani ka program ngam shimri plastic bottle te kaba itana kalau ba plastic dan lau jong jingsio bas diu ba and bol gibe bishu berat pathari plastic te daga bagi avoid ban ka plastic ipuduna ya jing ban ka plastic te itinan shisha hangani function room ngam shimri hi bilor plastic betul nantan Sakaway ngatip ba menet ang bahan ni kita kitagi waste collector mo waste collector sa mga district kandungan iya di badan hande kita kiba iyo po district laingon tang laingon nasa tenat babano tambabling penungkam aktin waste collector no but anyways ka limpat ng sinjo ka kantin ba kambian tatan ray sumo sibon ba dan kita ki kira ba hidang balok ni iba dan kecil klik ban warah kecil kue kecil subah nado kilinti kisekian ado kili kisam jadi tengah si sutemat bang si su kemen ba nama da dan kecil kue dapi ada dapi pen kue ele mut ka mentality jung piru ka kue ka mentality jung piru ka kue ba in the treru in tre ka bang kabalong warah jung kue om ba pinya tre syutia kalong da ay kabang susi manti bahwa yang aku video masusi ba kabanihat ka mi hubor mo bakalong ka jaka ka ba putam kalaer di maskuha kong kaway ba nakaliang joka office jungi nakablock hindi naka district hindi naka office yung DC di nakaliang ka block nila doon naka waste management plan nila ya formally naka waste management plan ang ting issue up tang ya ka approval naka
NCAP kadika National Clean Air Program tisisin mengilayo ya katu means ila start ka plan ka ba balalong detail ba ya katu of course ngia target siya naman tidon kumbaat put ligis daw hante barnihan tamang ngia target siya tang sunrib ligis daw habang ya ka ba mentang katkum ka sanction makilaya sanction ti ya katuru ngada mong i president jo ka central body jo pi ba ya katuru syubu namar pila sotu hi haka nakaliang ka office ni duna hi manpower and kuma pilaong pimene banginya hapan ya trelang tidak pikwa apa niya trelang subhan sa macho office ni kloy pan pediang ya ka ya kanu kanu ka jigarap ba pila pan ay ti nang ni syakmat ru long kumuriu shimen adi we long banchuong banchu yo kuno ba ngaru kalong very passionate about the environment ti da don kanu ru subo na kapdan wa office bon mamasabi siya nong po kadon ka kwarto jo sa teru da pikwa pa niya kando subo si sajay si ublay eru subhan sayawan nray da pikwa pan ay kata ka syuti yang si sajay si ublay ka kadon be office sinitong aluski thodim mo te subha shimi ba ni kalat namar kindang wan ki officers ang ni hadisi ki badang samla ko mapihi di ka energy jong kiru kalong ka energy jong pi di subha sim kalat ban ya trelang mat kiru tamba kat pampat wan maki ngidagdan mangi ngidagdan ka mensi mantre ngidagdan ka buar mantre namenta ka may mariang